Om Swastiastu. Kacunduk malih sareng ibu reng pepelajahan basa Bali puniki. Punapi gatra alit-alit sareng sami, nggih dumugi becik sareng sami nggih. Nggih alit-alit sareng sami, napike sampun sayaga jagi iring ibu melajahan reng rahinane mangkin. Iening sampun ngiring kawitin reng galasane becik puniki, ibu jagi nguningayang kepelajahan mangkin. Ring ngenenin indik muacen wacana basa Bali lan nyawis praken ring ungkur video. Inggih, kapertama nguacen wacana basa Bali puniki sane memurda pasar. Dugas dina redite humanis. Pade sarmi ajake teken memene ngadep canang ke Peken Badung. Meme nyuwun canang akranjang, made sarmi masih nyuwun akranjang sakewanten akranjang cenikan. Teket di pasar, dagangnya suberami. Made sarmi ajake memene negak mererot di samping dagang canangi anelenan. Dugas ento, nuju rahina purnama, dadene liu anake meli canang. Ajin canange mal, selai aji 100 tali rupiah. Made sarmi man medagang aji satak petang dase tali rupiah. Inggih wacana puniki kaketes saking LKS Widyasari 5. Inggih selanternyane terjemahan bahasa Indonesia ring wacana pasar puniki. Pada hari Minggu, Made Sarmi diajak ke pasar oleh ibunya menjual canang di Pasar Badung. Ibunya membawa canang 1 keranjang, Made Sarmi juga membawa 1 keranjang, akan tetapi keranjang kecil. Sampai di pasar, dagang sudah ramai. Made Sarmi mengajak ibunya duduk berjejer di samping pedagang canang lainnya. Pada saat itu menuju hari purnama, jadinya harga canang mahal. 25 biji 100.000. Made Sarmi dapat berdagang sebanyak 240.000. Nggih. Selanturnyane wenten pitaken ring akhir video pun. Nggih, selanturnyane nyawis pitaken. Saneka pertama, napi murdan cerita ring arjeng. Nggih, becik pasar. Sane nomor kalih, ring dije Made Sarmi ajake medagang canang teken memene. Nggih, becik ring Peken Badung. Nomor 3, ring rahina napi Made Sarmi medagang. Nggih, ring rahina redite humanis. Nomor 4, ring aji kuda Made Sarmi man medagang. Nggih, becik aji satak petang dase tali rupiah. Sane nomor 5, kaketus saking napi wacana ring ajeng. Nggih, becik pisan saking LKS Widyasari 5. Nggih, wonten asapunika pepelajahan ring rahina mangkin puputang ibu antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.